ngocado candle petusa ke tuliro tigi dilego candle angels candle ishi mu candle liro ho kelosa blue color ho do mu pozasi liro kakrie su tabe go keba mu kekre su pukesagi uke pinjaba kekre ki dibri zashi mu bo ngolam ha patte chitchikasa su Christmas eve no su leka salabawe this look to the kinye kira samukir di persado sisotse tiginu dileme krodi po oze ukepenyefa tsekatsa hamhi tipes thogi ke ba ukepenyefa bu ozaki me yu tseleje mu kizu ke ba themie po podiya ke jago bu ki vi uchwaleje nyobeje Jesus Christa poti kivi bokala be utse kivi ke shoro ke ko ka je utse di chido gubula ledi nipu rasa do di tesha na bagili kite de buri nipu pezishi tenunu ke penafa tezie sidi ugo ke sidi chido zo shuri nipu teja ko sidi poti ho pe vovo le tena ke ni tipo lavor de ugo chole Camera kagesha tipo lavoro utsole salano no we ni pu tezidi kezedi cedo ni pu solavoke kezedi terino kezedi tsaliku tepfe hokelido
Zaliku Krikinidi Hitini Die, Kisotilo me Zeziki. Talidi Zaliku Krikinidi Tao Tetao Die, Pete Silly or such a job. Oh
ke chatseledo. Hiego ke crie ke penyofa ke tezia kapien tsia. No tisoja ke vi tisoja ke sa hau kapie hiego tsa hiego buvordi ke zedi nusho ke ba haula npeziewe. Nipu hiego ke ze vordi nu tie hiego ke hukinu zo sheri humie ke zinu dodi uzazi ke tsa uchame je ke tsa utyo ke lu hauri ngu unimo ke tsa mukel hu hauri uzazi ba ke tsa siro ki krukropo u situation lanu uzazi ba mo kisi hiego ke zedi ukola chaya we no nyo Jesu Krista ke jeu ke tsebi hiego tsa swade selano nipu hiego bu su ledinu hiego nilalichi muno ke nisu sevodi mieliuri ki kruri tsasache din ki chaya ke krenipu hiego nyonyoko mu hiego shizemiko hizemiko Christmas lanu reververy tseketa mukitiki nu vorketo tsabaketa ko lari chaya we nipu no ko ke pronu keta train nu keta ko nuzo shiri gari reve tseketa ko nuzo shiri nguke meje reve kapie uko tsa presache nipu hiego hezemiko kikru hotie mumieliu tie Christmas vordi kikru zeke semodi ranalut ki hakito ke tsakolari chaya nongu mejedi uko zetulichi uko bunu zosheri ginunu renewed hope renewed love renewed joy hauringu kilietsaje ke krenipu nongu mejedi tie hiego mepopo ketsa betteko ratsake salasije no hiego kruhisidi hiego bunu chedo ndiu rennaledi se hulaleketo no sukonori hiego kruhisije hiego kunyo vordi nzeke seketanye hiego kikru kepelela no vor nzeke selwa hiego mieliu kepelela no vor nzeke sedomu no salangu mejedi nichu zo sheri kresaro zo sheri pitsu zo sheri hiego bunu hiego kepelenu krukre mu ndieze tsidi luseleketo la no hiego pette ko kruhisije Christmas ti how no nipu hiego prepare tsike bati how no zo sheri no hiego kruhisa hiego bu meriu sedinu perjawa heje deri no kidze how no nyo ketse ketse how hiego busu leke sasa kido bola ketse shi ketse uri leke sasa mujisu hiego la kido botsasa shi hakori le pes kesasa dinu hiego bunu hiego kepelenuri meti krukredinu putiu nili ketola no hiego pette go kruhisije hike huno nipu shomeje keteri ke kraba nongu meje di tie nyo Jesu Krista razap fokolano nipu no ukotse pevisa wade ke sorhosa wade ke no ndio no puse sala hiego ndio su peviebe uko mi popo presia ngumeje di nipu kubutie rofuki zatiri kendingulie tsomo zatiri sorhokilie muchi siro ketake chimie ko zosheri no nipu no ko patte ko kruhisije disitiu zedinu nipu utsomo zosheri tatsemeje balivimu ngumeje di nipu ko kruhisa ke ko kapie ko tsije Jesu Krista ginunu uko bunu zosheri uko rofuki zatili ro nipu ko ni uko num zazoliketo taja kapie uko tsapresije hiego mi popo ketsa pette kapie in pelesia je dozo sheri nipu no ndiu nu hiego ratsake salasa hiego kepelle tsepe susasa simu hiego challenge tsepe hiego bu diezenu to sasali ke vi teja ke ko kapi he pette ko ritsa jedi he Jesus Krista here hakiliuza sedi chaya we amen ba preleri vide
rejoice with glad music. Hallelujah, give thanks to the Lord. Hallelujah, rejoice with glad music. Hallelujah, rejoice evermore. Hallelujah, rejoice with glad singing. Rejoicing with Hallelujah, make jubilant noise. Rejoice with dancing, rejoice with singing. Give thanks and lift up your voice. Come sing unto To the Lord a great song of thanksgiving. Serve with gladness for all of your days. Come bring unto the Lord and give thanks with your living. We are a people of praise. We are a people of praise. Oh, we are a people of jubilant praise. Oh, sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad, and built the lofty skies. Oh, sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at his command, and all the stars obey. And all the stars obey. Hallelujah, hallelujah, give all glory to God. Come sing unto the Lord with a song of thanksgiving. Serve with gladness for all of your days. Come bring unto the Lord and give thanks with your living. We are a people of praise. We are a people of praise. Hallelujah, we are a people of praise. 제도 우고 개차 자우 앞에서 디 우고 그제 개차 차길이 차다 우고 딜리네 우고 딜리네 두개 박이미 아 프서다 기즈누 크리스타미에 크리스마스라 도저가 바고라 차려 크리스타미라 크리스마스리로 하케메예 토보 어쩌벨레 지수 크리스타 기즈 하누보가 저르 비조가모 우케 푸말라시에 크루와 무르힐라시데 시로 크리스타케 후 세데게서 하올라 크리스마스웨 포차니 티에키 주메 호서로 세예 크레보디 히타파 뱅우바 무 하고도누 크리스마스 니야게모 무 크리스마스 니에 추티바야게모 르날리로 세르제 제모 스시에키 준누 놀후메 호서로 빌리언 tata point penguba mu hakodonu me billion kenye kezie Christmas nia Christa me bari kepele kriza kachari ba mutemye kro hako siro kepele kro hako liro poti krigetsonu Christmas nia January jasurun he liro Armenia me Christmas January 10 yen here liro Orthodox mu Coptic ko Christmas ia me billion kenye kezie Christmas ni getsala pete Christamie ta ketsari pule kenje China nu liro Christmas chutiri bayamo deri Christmas liro telhi thela Vitor ketala Christmas China nu me yesse pata asi
ke niti haunu Christa mi ke kari pe kredi Christmas nitio Christa mi ke kra te hertsa ke nanu nuba Christa mi ke kra ke chaki mu tennu ke meje ke riba ke chakinu mu tennu ke meje ke riba ti che ho yo vo ke ta ki Sri Lanka no Christmas ni Christa mi ngu metche ya ke jak kropo bu ke hukipo no Christa mi ke krava kriwa ki je hao kru kremo sala ka chanu Christa mi la mu Christmas ti hao no la chadyo ke chanu na chapo Christmas ti hao no ke penyo febu Christa mi so meje mu porhi ke kri ke chanu ke meje ke bagor li krasha mu ukoro fetche pe kosha ke la chadyo ke new Christmas tiu no Christa mi ke mi che mu siete hercha ke banu huya ke chko ke penyo febu ukoro gomu uko ke la sha ke la chadyo seu Christmas tiu no temye ke hupori Christa pe tsudi machaya ke che do herko bu sieta muli ke la chadyo dio uko peteri uke humie mu utyo uki kula chadyo ke penyopfa ula chati ke ser krasha mu pete ko bu visor hodi Christmas tiu mu ti chetala hau pe voli ke la chadyo cha die hago se she cha ke ni sa di a ke za sa di uko ke se ke cha met se ke cha chali do uko Christmas tiu vodi uko pe not ti bade mo Christmas ni bade mo skim he jezu zo shiri uko century kwar ko ken taba mo ko pete zo shiri program su si bade mo sala no jezu uko bapengu ki ken taba go do no o pete century kwar ko shi zo mo na temi ko vodi hanu vodi mo ran sa ga tot ke hira temi ko buri vo hanu no ta jangoli ke to so like ke se ke chatsali do so she o Christmas program peteri ugo bada ke tsagimi vor ke ze so tie so do kentata se she 24 25 video Christmas New Year program hogla sadi ke ze ke chatsagili tsli do me ke krini pu beziewe e ko bu tie ti so za hanu ni pu Jesu Christa Christmas ni pu ti hao les di he ko bu ni pu the he mori ni pu ke kre mori family se di Christmas se ke tsoi je there ni pu he ko bu thenu ka those di ni pu no vo ka ta tinu ki za no kyu la di chu ji ke tsoi ko bu suri le pe su sa he ko mi liu zo shiri ki kru zo shiri ke hu bu zo shiri ni pu he ko bu mfa je ni pu Jesu Christa he ko bu mfa pe su di ni pu Jesu Christa ji ti ti ji ho bu ni pu por hi kri ke tsu bu no ni pu he ko bu ntha ja ngu ke tsu ngu ke vor ke mi ni pu Jesu Christa he ko bu mfa ke tsu no he bu ngu ke le tsli je ni pu Jesu Christa pi tsu he ju zo shiri Christa ro zo shiri tenu ta fo zo shiri ni pu no pe te se ke ba ke pa no fa ni pu no he ko charn se je hi zo mo na ki zno por hi ke kri tsu no ni pu Christmas ti ho pe voda di ni pu ba ni pu mi ho ni pu se ye ho ke ni pu te hertz ba se ye ho ke me je ke ba ri ba mi ho ni pu Christmas ho ni da zo shiri ni pu ni pu pe di di ni le ken se ke tsri ba ni pu mi ho ke tsa ke na ri tsa fa di ni pu ke tsa ki ni ba ke tsa ba tenu ke me je ke tsri ni pu ze ke se ba ni pu shi zo mo na ni pu Jesu Christa zu stop fa ke tsri ni pu ba do ni pu ke te hammer ke tsri ba do ni pu no ha ko pe te ni pu si ba mo ni pu no ha ko pe te va pi se je hi zo mo na ni pu he ko hanu ke ler go bi mo he ke ki hanu vor ke hule ke tsa ki group bo ka tsa ni pu pe te zo shiri ni pu ke ni ti o pe voda di ni pu he ko do zi se ba ni pu Jesu Christa he ko bu Christmas ti ha no ni pu Jesu Christa ni pu za ke li or bi zo mo ni pu de he ko bu ni pu ngu la sa ni pu mfe pe su se di ni pu te jangu ke li ha ko ni pu he ko bu se di he ko ni pu no he ko ke la ke li ni pu no he ko hale ke tsa mo no ke America bi he ke tsa ho se di ni pu ke kri ho se di ni pu ngu ke me je ho se di ni pu he bu Christmas ni ke tsa no po cha ke ni Christmas po tsa ke li se li che ni pu no ja bi ni pu ki tsu ri ne tsu ri
sartanu te te nipu ke ukia no vorkelia hidomo chazule sapragato vorzole mokato nipu hako te zo shiri nipu no jabe nipu no ke hunu nipu member popo gatsa mu vorke hulia gatsa te tsele me poburi nipu te viet hanga gatsa pori muri ke me jiga gatsa pori zwai ji te ni ti ano nipu nipu nzabu zabu za yotseli no de Jesus Christ za no chase away amen Chiliro ugo makenguli dado ke huliogo no pejir korle gaba chatsale ke krieni pu bejewe no heko sebaye ka zike penofa kasa ka zike penofa ni pu no mapete ni pu no jabi ho tsasa di heko bu ni pu nta jako nguli di vorgatsa ki sakinyer bimo ni pu ke vika soro hizomana ni pu ke ni ta jari ka bi ho tsasa ka zike penofa no ne ka bi ho tsasa ka zike penofa Nipun zabu za yotselichi. Hekom hak nipu ke duyopo nipu. No nipu kabiho ke tsao sedi nipu. Heko sur kradi kabien selasada je nipu. No nipu heko kakasunu nipu. Nte jabu ba lidi nipu. Sedi nipu njabu ke tsunu nipu. Nke di nipu tsepa ja ke lietselichi. Mu nipu sevaga dogonudu shirim hasi kabie nipu no. Nipu kisikini nipu bunu kakasa hau zedi ke hunu nipu sem hatsaka tsukono masi sedi temego gis sakri tsilichi di potunu pe vogeli tsilichi heko nipu serbizomo nipu heko secure car bizomo we deri nipu heko lu mu nipu heko kake salapin tsije nzabuza puza yotsili no di jisuza no chasawe amen program committee guri tejasiyawe chedo nyepu dia prakazasa ke teulero hakechego tu the mepa thetha kusuku ker thinyenu sarapo ketso putsigi chayo lero polmu romnu juda mekrata ko siro za sesie poe juda mekrata ko ke kengulie sidi ukovo kengulice po ukoki akezeko ai uthame kepetsu mori upunyo joko kepetsu porich mozori Jerusalem nunu atelidi apie Rome jinu shwate siro uko aketso kewasie Rome ko akhalaswan sie kekrila mona uko abu sieke jem hatopuri ngulemo deri juda me hauchum ketaki a aseye pejo ketiopuri bamo zori a kaisarki anye keche ketio chamoli kenjada haula anye ko keshedi nye koze kerche ketio lelite Israel me kemerula tegiro haupie apapatu zochela sitze ukosie hekozowe judianunu nzele shepuringu lemo
siro ukeze ko mi puri teze hau pukeshe mori nze pu pesho keche puri simo diri he nkinu nkele po sishin ba kekrila mona luki haki temye ko hauze ya keja groze pu pesho pi predo ketala sala uko kunye pu vor puze ke se ke tu jao cheleze sinhe uko temye ke kravor temye ke kra pu ba ya keja ki no vorlie siru pu ki se nouveau tava ke zo uke penyo ke dize pu menyopie uko keshe mu pu uko bu jisuze si tule ke tola message ununu musiedzel ke si ko leshe ko nu ke pucha ko vatsa menyoshe siro pu die ko la humie bu pelelie diri ke krimie hoe pele mota sitze uko thio uko donunu ke dirhe mota di toda sie pol sie hapusa di ke mesaro fu tieze isaya sitze ke si utinunu nie ponyu ko ki putu piejezo temia hakoki vodi pusheliche nieko kerene we renatio diri haki puri pocha pola silelo nieko keme howe me hodio diri haki puri lelelo ke krila mona temia hako umelu rovoto de siro unieri kenyebite ukom hikoe mhimite siti ukoe ukom hipie me homoli ketula mu unie pierona kelhola jiu ukomelu pie hasilie mu rilidi abu uko chekesher ho shekel hola sala uke penyofa kela kili diu khabie juda ke moko ki shwa keta ni ko hau silije uko ron liezotyo pu hau pu ke sisie juda ko uthyo udonunu ke prali phidi tota sidi pu te chekini pu thyo miki ni ke le punuba di mi pu ki ke vor ke goze ke se siro po tepu sedi uke penyofa ke dize pu pie mi kie jiu ni pu jisu krista je pie mi be thabazo mu mi buri po khamo tseketso yobeje 대장을리에 베지에 너 게토디오 프로미뇨 세가슬라 크리스타오 하길리 우자노 버가바 베테고 겔룰라스야 크리스마스 시즌을 레데모고 베테리 우토메세우노 니바가다소 하펠레 아 하보 레디 아니가 바볼리로 크리스마스 모저 산데 텔라 토누 우고 지티에 마가초골레스 게 부버가자와 지리도가 발라 우니바 무티에 chapter thela tho ke pudio tha tije haunu sunday the tho nu rkraba maga chogo pothe thanunu niego jerusalem nu judea pette mu samaria nu jiu kijwala ka cho aja pu mechudo ka chu ha ke pusedelie idi go chapter po body no hovorje mu mohogovonu japu ke chunu kim hi mo shi ge cham ha ke ka ke pusha 하보 게 부가서 수월 가봐야 미션 저거저 잡부 저거저 하 dimension more direction 세가봐 수 하리게 부셔 부티고 보노 Jerusalem missionaries 하고 하 local mission 뭐 locally 잡부 저거저 수 부버데 Judea missionaries 하고 할리로 national level 노 잡부 저배야 가자 수고 하 부버데 뭐 ends of the earth 기즈발라 가초 하고 할리로 cross cultural mission sabaya 가자고 international missionaries ko pubaresla verse haunu makachko pothe thanu pette hago ha local national international mission pette cover chagaba mu hago ha pugaba swanguli mu makachko lesu mo hoga vonu verse how ha fulfilled chagasa swanguli Judea Samaria nu Jerusalem nu Judea Samaria mu kijivala kacho mu thie chapter thela tho haunuliro Pole kijvala gacho vagada musuliro Rome nu vortsogeli suhanunu ugo lelevi musuhangulewe salathie kepulin naga chai uliro a mission accomplished deligivi japum ha thopo chik khegele hawaham ha thopozo pole chagasapo suhazo this is not
the ultimate mission, but this is one mission that Paul could accomplish. Mission Q pubaga iliro Paul le Jerusalem nu ke die chagabaki hagacho ko mefes senu poe ke die chagabaki mu ke petse ke segabaki kunyibo ke penyo fe puki vordi portsa. Take courage, Paul isi. Just as you testified for me in Jerusalem, you must testify for me in Rome. Therefore, no Jerusalem nu azapu kecha tuoi Rome nuri azapu chesamorso idi kepenyo fet hovori Paul richada agachokom befeseno. Mu Paul supun kepenyo fet hopoki pugesa diebo gazala poesu lesi ba meche. Sala ugo voketa Sunday ni zo shiri teje sigile. Kepta ke seri pu petse sede agachokom befetinino Paul hakere se zeke sezo shiri. Ugo revetiu no credibo vodi ugo ruri be peshoga sikete tibo ezekese desi zo shire Pole kepenyo fa port segasa Rome no river za putsegato po goal suha po mission suha ke ba ledi poe po khasha muthie suha sekele po mission Rome no vogato po mission accomplish sekele suha de mo ha makachoko chapter thala tho me fe tenyo no ugo teje sikele po mu po zerveto ke jogo e ugo ru shoda mo Solano ugo happy ugo Malta gaza giza erchu chokemo island bonu votori ugo hanu vogido letyomo ugo program itsedemo de ugo ru shogadala ugo tacha hanu zole sala magachoko mefete thanu rom nu vochokele rve hanu ugo geze mohosan tha magachoko mefete thanu kopie sechasdi vasechasdi ugo ke pusunu tha verse ponunu kerno liro Paul mu pozego Malta gaja island bonu vorcho gile theje su hangulie su mohosan ba ke nioliro ker ponunu verse ker ponunu ker soru haki Paul le rvese tetchokro bonu vodi se sienu vo rom chogile so haringulie Syracuse gaja Rhegium gaja Puteoli gaja tetcha hichokro bo fa these vodi se sienu po rom no voli mo hago hanu zo shi ugo sirigi vi thechekro ba so see verse ke theninu serpo thelaga choliro pole rom no vot cholidi poe ke dichdi pukinu badi ja puchega ja so hangulia salaka tosu naga ja ugo the chapta thala thonu mum haga chugo mohoga ba haunu the ke puthela tho haunu. How does God accomplish his mission? Ke penyo ve kim hedi pom har her mu pom hatho chseyaga how ha ke tosu na ba mosunu punu verse ponu nu ker nu kilie by protecting, providing for, and empowering his servants. Poli thomia ya vapi muchepe kokashiginu kepenyo fe pom hatho chsia. Verse ponu Paul mu pozego ugo rusho ketala Malta gaja island ponu votsole. Verse kininu votsole me mtha themigo unis sedi Paul mu pozego pesosha mo miri ugo tisi to meche how winter poti holio winter ki kedala ugo ti series set to meche mo ugo nyagori che to meche mo island nu theme go michebie ugo pesosha mo ugo bo mi pegolie verse no haiga bati bonu pole miu chega bati bonu tin no bo tabardi pobu rifaliva mo sutiu nu temi go pong mushdi tin haw haliro venomous snake po viper po mi medu ga se temi sedali set fa bonu seda ya ga ja dangerous se ga ja tin no bode mo haw hai pol rifali mo Malta temi haw haliro pol mushdi temi haw ha se set tu de di le da zo mo go kepelle unuli ro te ho we pol ki phumala po Sierra Sabagata, po punish Bagata, Suha Levorda. Mosu dono si pole, Michidamo. Tinhawa, Pugisiri Pomeduka was si pole Michidamo. Idi poe. Kek gibie. Tinhu kek gibie. Minushawa. Tinhu Pomeduka was shiri.
pole papurita mo island no theme go su mus di ugo seta ke kla mo ugo kelle no li ro tin bo bunusia ga da hawali ro ke penya fe bo punish saba ga da bo message saba ga da bo judge saba ga da su hale da haunum ha bo lesle gi vi su hali ro kijunu cause and effect worldview bo baya Indian me context no li ro karma isia ni ko mi ke krai leba do kivi ke shozo shiri ze ke se ke hawali ro ha tho ha bo tse be vi ro ha ki vi ze ke se do ha bo tse ke kra da ro ha ke shoze ke se do ige ze ke le themi gi baya cause and effect worldview ha ki tse bo baya mo ke pele me ke kra zo shiri ha ugi baya kijunu ha worldview bo ga zala mo zala Malta no themi go zo shiri polgi tin ho bo sia ga da wa lo bo ma ke sho bo ke phum mala no haide ho ke su ha u ko lem ha vorda idi ke penyo fe bo pe joba ga da su ha le da diri pole pa poida mo Malta go ke le mu go response mu ke shigi no ma bo le le view li ro ke pele mi ke ka zo shiri u ke lunu ke meje ga za ke petsa morim ha ke shoze ke seda rosa ke penyo fe am ha bo tse ke ka sewa de mo ke penyo fe ape thaba de ke tse le da ya ha ke vi se zo lili rosa ke penyo fe theja ke tse su ha le da ya ha go ha potho po mese bo ba ya zo potho po thabo ba ya zo deri ke pele mi lawe ha kiri me ya go ke tse ke le no pali mo so ke gla mo no ke penyo fe ke le no li ro karma moro cause and effect worldview ha bamo romi ko the thame fe the thano pu ga za ke penyo fe kriya ga ja ko pom har la ki ke le ko la zo we ke hu bo cheri u zevila prezo ga ja we siba de mo ke penyo fe pol ya ga sha malta go po pe jo ga da po le pe sho ga da mi zo shiri ke penyo fe pol po texa ga sha po ya ga sha su hangulie mo papuita ga mo su hangusha sala ke penyo fe pol ya ga sha mo themie ke le ki deburi kripaya shi ke su hari ngusha verse 10 nu malta nu themiam hakini tho ke ko tho e po ki krebe pol mu poze go pe sosha teje si ge pol mu poze go pe te ga sali ro poze veto ga pe te ga sa mi kris se zomoza 270 jezaki bo pol je di revedo mu temi hau poki krebe pol mu poze go pe sosha mu hau ha ginu zo ke penyo fe polie thomie yasia ga ja polie thomie va pisia ga ja so hangu sele angulie maltanu vogelegi go verse 10 ye theta akingu gilie themi ke kra ke penyo fa pol ginu ke penyo fa pele gilie mu pol japu ginu pel ke penyo fa pele gilie so hang ngulia sala malta nu kim hidi christianity vor chole ga liro pol themi ha plubius ke cha romie suchri ka ja ya ga ja themi ha japu ginu malta themi ko ke penyo fa sigilie so ha puya pole sidi verse theta thefa gi themi ke kra kruisa mo erna pe yu publio ga cha themi ha popo shogaba ha chika sor hokis ke seginu themi ha hari ponu ki dilie mo techa hanu themi ke kra vodi pol jinunu ke sor ho thejangu kilie so ha per verse thefa ki ngukile pole mi ke kra chika sor ho ka sa pol mu poje goi mi ke kra chika sor ho ka sa so angule hanu up moho ga bagi interesting sege boli ro Greek nu pole mech pol mu poje goi mech ke sor ho ka sa healing ke ja Greek nu di hali ro miraculous healing divine healing er bizo ga ma ha mi po thekke bi medical attention khabi mi po chusidi mi po khohi ki le so hari pu ba she so like it is not just talking about miraculous healing but it is also talking about someone receiving medical attention Greek nu di hawali ro mum ha po lesle mo so ga zo li ro look at the ju thuba mu look at doctor mi po look at daru ki zatie ke si mi po mu look ri pol je di revetyo
musula Paul mu pozego Luke kim hega jogo uko ke zedi homie ke chachasa homie metekele ya gaja ma prose party ke zedi me ke soho se ke so hanguli mojo. God empowered Paul and his team. Verse Gernu. Uko ma ke krapye hego tsa jiu hego ruze tyo la ga shaki hego vela ri semor ga shope te khabe hego tsa. Paul mu poze ko mi cheke soho ga sha su hazidi temi gori uko kresela ga sha su hanguli. Hanu kidi bo le liviga. Ke penyo fe Paul thomie yasya. Paul thomie va pisya mo Paul thomie chepe kosdi ubu ngom ha to chesya. Mu ke penyo fe malta nu lemo to ga jethe bono Paul mu poze ko vor chokeli haunu. Ngom ha to chesya me cheke so hosha mieburi ugo krigesha mieburi ugo yapegesha so hanguli. Sla hanu habo lesson ne ga zo liro ke penyo fe Paul mu poze ko ginu temi cheke so hosha. Deri hawa ke penyo fam hatho. Me cheke so hogasha hawali ro healing la chagasha hawali ro ugo mi ke kari healing la chagaja uke theraya mi chiraya uri mila mi ketcha mila chagaja no hospital no gi bom ketcha mila vo ke chachya mori kiti kinu ketcha kana mila vo ke chachya ogi bo utho lebaya a chaba zori povili modar kida a chaba zori povili do momoshi ketcha suko hari ledi utho uke thegeda mori unute fully mogada siketsa tinia. They are prepared to gabagi Pastor David Guzik ketsabo Bible commentator boy pugaza. When you pray for somebody's healing, you are not responsible for their healing, but you are responsible for them to be loved. You see, unise. Whether or not they walk away healed is entirely up to God, but whether or not they walk away loved is entirely within your capacity. No mi po vishur holia more shodi chagasha suhanu no po khiegasha suha chasde nke chaginu sla suwe no chlevizo deri po chhole do moshi ke su ke penya fajino ba sla no sula nu morivi deri no hapola nu se mo shoga su halio po khiegasha munno pola chagasha ginu no po khishwa te ke su hapusha sla lesson hai ke chro bo ugo kiri ki ngulie ke penya fa kim hidi pom harmu pom ha to chsiyaga Paul mu poze ko Malta island nu vokili nu ngukesha ke penyo fe poli thomie ko yasya ke penyo fe poli thomie ko va phisya ke penyo fe poke ko khabie poli thomie chidi ubu ungom hatoko chlia basic ke new makacho ko me fe tha kerpo kersuru Acts 28:11 to 16 age ha Paul le reve zo se techro po fethedi rom nu vocho ke le so hangulie verse pengu suru ha meseki teje hawanguli do mo hawnu lesson ne ga chawli ro God accomplishes his mission through partnership and encouragement. Partnership mu encouragement hawa ye thomi peteri semor jo ga mulie meze ke je do mu honi ho chike thef geliginu ke penya fe pom mission pom hatho chia ga so hangulie verse kera ponungu ke liye tisi seba winter ti pode mo bole pozego uko kezego mi ke pusi puri mi krikinie di hetenie kezie krese tomo gaza teme group za se bode uko kezedi tolasha malta nunu rubo nunu tolasha uko vogajanu Syracuse ke tetsu bono volie mo sunu tetsu za sebalie so here verse care se akingo kile regem gaza tetsu bono volie mo siu Putyoli igaza tetsu bono votsole mahawali ro tie Italy nu Naples ki harbor bo pubade verse kia dinu sunu kepelemie homie badi ngulie ruhi go buja thenye ugo ze basunuda haidi he go Rome nu voli isi Rome for the Paul for the first time he landed up in a place called Putyoli mohanu kepelemie Christian me krobo vodi pozeke sele ugoni sedi por receive sele hanum ha boles uto ke to seke pole delige view sedi rom no voja mo
techa nu vokele first time. But when Paul reached this place, there were already Christians in that island. How did Christianity reach this place called Puteoli? Despite the fact that Paul was visiting this island for the first time. Hanum habo sili ke vi so haliro. Paul voga zum hozu zo shiri ke penyo fe. Pom ha to chabade. A reminder that the advancement of the gospel did not rest on the shoulders of great men like Paul and Peter. Ugo magacho le sunuliro teregi liro Peter pitore kratachadi japuche gaza suhaje prepekaya kenyo zatiliro Paul. Mu unyeto ke riechadi mission ha tochasani japugo unyi ginu setting he gaza suhal letaya. Paul vagazam hozo zo shoy ke penyo fe techa hagonu deliki view sevor zobagada suha leli morsho. Much before Paul reached these places, God had sent missionaries, Christians, with the gospel. Sala mikekari pakachoko lesu no hero niliro Peter mu Paul idi ledaya. The heroes of the book of Acts are not Peter or Paul. It is God Himself who powerfully advanced the good news through the known word. Kepenyo fe hero way. It's so halashige. Sala Albert Mohler, that's a Bible commentator, God has more zeal for kingdom work than the greatest missionaries in history. Paul giri, Peter giri, kepenyo fe mission hato ke dile to hawa ponunu ko kaza suha ugo lesson mo so mo Paul votsa kaza mo zo shwe kepenyo fe hato chba gata mu kepele mi go e Paul received sigile. Verse kere pengunu Paul rom nu vort solie how ha ke mi to de verse ke mi to de Paul finally reaches Rome. Mo po vort solie mo tha Paul rom nu vort gata tejesu ha temigo sim hama voda mo temigo ke petsenu vori Paul zeke se mo pachike tepfasha verse kere pengunu mugilie temi ha go ha Paul ngushdi ke penyo fa tejesha mo Paul ri pachike tepfuli isi. Paul thanked God when he saw these people and he was encouraged. Paul was encouraged. The great apostle Paul, the trailblazer, was encouraged. Hanum hawa lesake. Kertamye peteri, lietomi peteri encouragement hawa semoshaya. Nyepopugaza instruction does much, but encouragement does everything, you see. Kepe tagaje mi krohileya. Deri mi chike tefugaje mi krohi zisheya, you see. Paul to shiri mi zekashe ginu po encourage sigile suha lele. Ugo potiga kraza honi ho chike tefugaja mori ukratami encourage sigaja chike tefugaja suhari leshike. Paul to shiri encouragement se more shagoba mu gelinu po nigile po chikate fagile so hanguliwe deri chitiunu po kemiche boliro encouragement se di ukratami chike su hazomodi u flatter chagata u pesia thorsabagata chike kemiche ba mu chitiunu Christian world no zoshiri ugo Christian celebrity culture hawari khosseba mahawari menyo mo shaba mikrobo ukratami sedi ukratami encourage sa mo shodi upia pe khos segawa hi ukratami bu uthole pe vigeda homio kepenyo fa zepu gajagiri ukratami zepu pe kragada chigejeri baya mikrobo u pastor mie zepu pe kragada mori le thonu chsesia gajami ukini mikrobo ugo seke igawa sigezri niya musuri sunu vodasho
encourage some more, but we should not glorify and flatter our leaders. Katami ke kazoshi sununu te chula kata sigitsa nu pidaya. Deri pole romnu temi ko zeke sege sunu po nilie po chikete folie mu po encouragement ngu kilie suha musha. Sala chake new verse kere ponunu kere surha ki ngule ke penyo fe partnership bu encouragement ginu poli thomie o ma to chsia mieze ke ji dodi mo honyo hoche ke tefu gile ginu ke penyo fe po ma to chsia chaseu mo thelau nu pakachoko me fe theta ke thenye nu serepo haki ngule petse seu de mo pole rom nu votsoli di poe ke die chabazo po chazuvoli kenzu di poe po kinunu mi bu po fedi mi bu po guards di poe japuche ke so hanguli verse care sorunu rom nu votsoli che chepahi me bu po fedi bu po ki greedy bali ke to chacha po bu no po ki greedy mo chepahi me poe po fedi bu po bu japuche ligivi chaso akrasha jas sedonu mo teregili ro poemi porize ke selemo dei verse ke theninu ngugile jas sedonu pole fesa legen zada poe pokinu house arrest nu ba mo poe fesa legen zada poe ja puchgedo me cheke thef fsgedo diligiviu pushgedo felegen zada Paul was zealous for the gospel and he could not wait more than 3 days musalano poe tyo legen zada poe tyo palegen zagatala poe me kesha mo supo kesha gailio romnu judam yekrtago Jewish leaders ko kesha Paul could no longer wait to testify about Jesus felegen zabagata punnu so hangusha idi poe judam yekrtago kesha ugo phakaso go lesu nu Paul je pragavono Paul etchaka sabono voro kire toliro po synagogue nuvoya mu synagogue nuvodi judam yekogi japutseria ugo Paul strategy su si preba meche nyogor krabado mu rom nuvoli mu poe synagogue nuvoli genjada kikla mono poe ke dichaga bala house arrest nu kabala sala poe judam yekrta ko kesha pochae synagogue nuvoli genjada deri synagogue ku kebe pokinu chasa idi poe sununu temi ha ko hagi japutsa sala judam yekrta ko kesha hago hapuki vor idi poe po japu khagasha verse ke thinye nunu ke tafa hagi ngule poe kidi bola ke diech di rom nu vorji po jego pusha poe Jerusalem nu mi bu po petsagata po ke pellelanu mi bu nu po pechugata mo po tuge monunu po pejogata hago hapete po pechesa verse me fenu pole judam yekrta ko gipu gecha haula a ni ko keshdi ni ko ze kerchgetio leliete Israel me kemerula tegiro haupie a puff with yours ochala you see for this reason I asked to see you and speak with you since it is because of the hope of Israel that I am wearing this chain Israel me kemerula tegiro haupie a puff with yours you see pole Israel siye how ha khawagemo poe Israel siu gi de thowazo ga suha poe po allegiance suha prasha deri suzedi Israel la camera ka thosa suboshi ke suhari pusha musuli ro Jesus Christa mo Jesus Christa hilasi ga suhazo sala poe po juda mie jorli go ke pele su ha khawamo deri juda mie la camera ka thosa suboga ka suhari pubie jida me krita go tsaka so anguli verse me fe ponu me fe po me fe kini haki temi go po jesi si di poki pugaza he go tienunu njapu sin bale ke so pusha ugo hamoza pol je pete si chimo mo temi ha go hai jida me krita me go pol tienunu po japu si tusuna ga ba first hand information ngusuna ga ba go su ha expresses mo kikila mono ugo teje sivo ga joko boliro po japulanu
대체 게 크리아즈 쉬이 템이고 보자쁘고 이런 디우 게 부바가다 시사는 바가다 대제 시고 저거 시샤 슬라하누 하보 부가자 the conflict was not just between the Christian church and Judaism but between the church and Rome 하보 conflict 보parga ba hawaliro kehu mu juda mejo su hazoga mo kehu mu Rome nu to hani ha donu zo shei ke bu habo conflict boparga ba so angusha sla num habo let's give you liro whenever Christianity went it upset everything in that region. Christianity is a disruptive force for those who stand against it. Krista ke pelle hawali ro Krista ke pelle pechua ka jam yelawe uke ragaza uke vagaza sigaza dilie bode. The gospel is a disruptive force for people who stand against it. Mo potike kraza salano mi ke krazo shiri dili give you nagasha ke penyo fadje nagasano unu ke thegoli mogaza mori phapo ukera gaza su atsaya ke penyo fa pechua gaza mi laliro ke penyo fa diwe usike nisia gaza it shakes you, it shakes your life, it disrupts you. Mohalano, a lot of people they get uncomfortable listening to the truth of the gospel. Verse mefesenu polejate diligivi ke tho, the truth of the gospel is diligivi ke tho pubie temi hago hakesha mo Jesu Christa ginu sieze die ke thole se ke we no sieze die ko pette fulfill se chige sha hago hapo pupet se zate isi. Verse mefesenu whole day Paul spoke to these leaders. Paul japut se sa hono po result ki dibuga. What was the result? Verse mefe dinu ugo divided da uvala krikeda so hanguli. The Jews were divided over it. Mikropo pellelie mikropo pellemada. Mikropo Paul japut yernalie mikropo po samada po pechuda. Deri Paul michedamo. Juda mikrotamigo ke kosege ba migote mu Paul pechu barda. Paul japur nusidi unni moda. Deri Paul michedamo. Paul was fearless against opposition. Ke pechu gaza primozodi poe japut sabato. Verse mefe pengu nunu mefe teni haki hangu kile. Oga jate Paul dear nobody. Paul habo pusmota temigo diosededa. Paul kidi bu pusga iliro Isaiah soru tefunu no kera haki katolese ke we nungu kile hago ha ti hago ha pusha. Isaiah soru no Paul di puse desmo temigo early di diosede dese. Paul kidi bu pusga iliro Isaiah soru no ke penya fe Isaiah size ke siu ginu die khapie size die khapie potemigo tsega sha suhaliro ugo nukrata ga dio ugo mi khawa ga dio Mutemi hago hai ke penyo fa dear na bazo shiri sile mogada ke penyo fa diezenu pili mogada idi ke penyo fa ginu rikida su ha pole pusha judamie ke penyo fa ukigili mie ke dagili mie zo shiri ke penyo fa dio meliwa katala Isaiah size ke siwe Isaiah surunu ke penyo fa ni mo bagada di su ha sevor potemigo ki pusha mo pole ha pusha metemigo tio sededa japu ke tsunu homie lilido di homie limodado homie unidi delegiviu pelelido homie unimo di delegiviu pechudado verse me fete tanu gongu gile judamigo mikrobo pelemada deri ugo teje sigile mo teje pete hagiba wonde de pole rom nuchidi japuchi go vunu juda ke mo me ke krazo shiri pol japu lanu Jesu Christa sili mo Jesu Christa pelegile so hangu rom nu hautiu nu sigile sinago kerer ki bayashi mo juda mie ni hedie ke zevori sinago kerer hago hanu roshotsi yashe
뭐 하고 돈 미크로 벨레리 미크로 벨레마다 슬라하우누 우고 하보 무가서 소할리로 크리스타 모 크리스타케 훌리로 테미케리 세게도 수하응울리웨 It was a sign of the future of the church, both Jews and Gentiles who would respond to the gospel. Hakacho gole su peteu mohogavono ugo haige zokrobo mulie. Temie lemo toge zokrobo. Mu tetsa lemo toge zokrobo nu temie go ukabie ni pu zege so angulie. Hakacho go teta Acts 8 nu Ethiopia inuk miebo Ethiopian eunuch boy ke penyo fa diligi bi ha pelegele ngulie hakacho ko kernu Roman centurion krim ho ka jau mu poki ku pette jisu pelegele so ngulie hago ha juda mi mo hakacho ko ker surunu Lydia telhiche ga za panis se ga za yefbo Lydia ga za boy Jisu Krista lipi bo vetsli Hakacho ker surunu ker po haki mohosliro ker suru haki mohosliro me diga some football zo shiri a slave girl po zari pumo there is a slave girl hafa zo shiri Jisu Krista ginu kerlageli moshe prikili so hangulie Hakacho ker surunu telagi ke dieki ke feu the Philippine jailer how has ochiri what's care nyopie ke penyo fetse gesa idi ke pelenu vogile so anguli mu pol tho zo shiri puthop ke lhunu po jepu gaja po ke pelemi petsa gaja thime whatsoever deri ke penyo fungu ke mejeze ke se gesi ki po resist le gan gada mu pu khapie ke penyo fakatsa se gesa so anguli the gospel moves in surprising ways and draws people from the most unlikely backgrounds verse me fet hefa ha Paul le hau pu ke se juda go uthyo udonu ke perlidi joda esi me go bo some people left after listening to Paul opposing him deri Paul le sizo shiri poe japut sabazo Haunu ugo pete chesuna gaza potelanu so haliro pole tep fudi japutse ga samhidi nomu a japutse sli gi vi u khasli vi moga luke jidi verse me vete thanu pol japutse pushdi jidi potela chowa sisi ki mi voda sisi ugo simode Deri hakacho go lesa tugashu we ugo nomu akatso ga ba mu lesa how ha krbi udgo tsaga ba so ha leseke This is an open-ended story and the story continues with the church with you and with me Pitore Jerusalem nu kapenyo fa japuchesa Philippe Samaria nu Jisuze se japuchesa Pole Roman Empire nu vot solidi Jisuze pudi japuchesa munomu a kepenyo fa le tomechedi japutsevo sa sakedo suha ngimo agi bawe munomu a le tosunu matosunu ukaslevi momoga uto keto presike ugo makatsugo teje utsile But the story of Acts continues with you and with me. The book of Acts is an open-ended story, and the story continues with you and me, with Union Baptist Church, and with people like you and me. How does God accomplish His mission? By providing for, protecting, and empowering His servants. Polithomia ya vapi
mu che pe ko ke ji no ke pe nyo fe pum ha to che ya. Secondly, through partnership and encouragement. Mieze ke ji dodi mu honi ho che ke te fugile gi no ke pe nyo fe pum ha to che ya. And finally, through those who are fearless against opposition, like Paul, who continued to preach the gospel despite being in house arrest in Rome. Kepet suga je primo di, je pumie suga se ginu kepenyo fe pom ha to che yawe. Ugo telano, tie maga choko lesu chili de, mo ti chiuri po telagi vole de, mo tsi ugo. Coming week no Christmas je kepudi ugo kepekro vogada so achudo deri tie Sunday telano ugo mi popoga je uke choka sashike. No mu a ugo peteri japu ke chunu ugo japu baga je so aleshike. The call is for you and for me to continue the story of witnessing in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Sla ke penyo fabu. Ugo series how hapote la tsagelia so azidi ke penyo fabu nu nurtsaka sasha ugo mi popo ke nu chepen nasdi ugo japu ke chunu ukha ka salape ni put tsaka sa temia chepelieten. Ugo akianu potela chili chali chile idi pothelano peteri ukha ke salapi ni pupo ni pucha ke le so hachna ba mo chali chile liro ugo peteri ke zidi ufa ka saladi me chaka chasa ke le tibo bali dobe. Telano chali ku krikini di po ho kilido Judson W. Van Divender Tiche pengu mesebo pue recognized artist posado mo nipu lietono poto po kasado sigje po pe be ready tiche pengu bo struggle si sidi po tiche pengu sibadi potelano nipu lietome bo sidi akilu ho pe vodo ke jesu po kasali mu po suzedi chali ho zope park je su pusha chido pastor ginu ko nipu die akivike karner le de chedo go chali kilito je zoge shu mezidi uguri u nipu lanunu poja pununu lusile givi tosile givi upe pisa shekili mi po mu mi fubo se preke chali gezedi verse po kinnie se hago ugo geze preke shodo sidi chali course no sedele di die mu pengu geze setali di ke lido gezedi verse po kematali preke shodo ge Apetenu nipu jisu kitsa sewan tazo a ke riche popeletio pomhozenu basitio apetenu nipu jisu piki shadi ersotio ke puma mato senemo jisu no alilichi apetenu nipu jisu krokros nvie shatio Kemasarofo agito vacha abu silici. Uko petege se sitabdamo.
apo thela chega da mojo ugo petteri utho mesenu ukhake salapie nipu japu ke chunu khashikhe mathi me fete thanu jisue tigi vogata moja podi thela thogunu pugaja sala tovodi se ni ugo pette chpie pethakeli mi chlichi po munyo muke ma sorfu zannu suko zulu khasha diugo bu ani go kipuga suko pette chezeli ke dola ugo pethasachi isi mu die thalanu jisue pugaja hare a poti thala ka chori ni go je si vozoti we isi ke penyo fe ugo pu ja puchiga chunu ke cheke sha honu upele ke sha honu urbi u ke cheshmo de ni pu we pugaja poti thala ka chori a ni go je si tozoti we isi God promises his presence in our witness musla ugo peteri je do ukha ke salapie japu mie ke chunu ukha ke salapi ni putsu sike peteri ke zeme cheke chaseli di apo thela chus we ukha ke salapi ni putsu ke krege mesa ni pu Jehova hego tiji haunu ke zedi hake chuko le sa ha ke pu ke vonu hego ma ke kar nle de ha ke ka silie poti go bonu hego ke pusi puri phi ke chum he erna ke le siri erna la ke chum he ke pubo pula la ke chum he dei ni pu no po chabola he ke hubu ti chi haunu zapu ke chunu kim hi mo shi ke za he bu erna vo ke le so ha pelewe mo chi do zo shi he go ke zedi zapu ke chunu noe mha tho su ha kim hi di chi sia ga ke za cha tha ko bo se di he go bu erna le mu ha se di po thela che ke le lan pe ziwe noe li thome yasia noe li thome va phisia mo mu noe li thome chepe kosia ga su ha silie he bu ha go ha sidi lady he nu te figile su ha che japu ke chunu here bichia mo ga ja ki creamery he zedi ke je dodi japu chia ga ja su hari silie we be ziwe mo japu ke chunu he go honi ho chike te fu mo so ga ja honi ho encourage sa mo so ga ja su hari sikile la be ziwe mo japu ke chunu he bu mi prida modi no he pelle ka sha honu dia thodi prasle givi dile givi push le givi no ke ko se he ko mi pu ka tsu gele su tsu je sla ndier ne ke lim he di he ko ri he ka ka sala bi nzi yawe siro unu num hat chu ya ga ja ke ko la no we chamori le ke vi ke zie tsu le givi bobu ke hunu mu krista jisu ginu te pu pe tegi jiu ke chache mu ke chache zapu za ye tsu je Jesus anu chayawe amen bala lidi ke pesi ke za ti ke zio boseli do kin ha ke push de jeza kan ta ba pengu gi ba do musala peteri ni ki kru mu ni ke zemi go zevodi lady all NST junction all NST area zigi anu kan ta bi ba do su ha se ke kelasia mu ni peteri vor ke zidi ugo choir gori encourage sachi soduri bapengu gi balados la ha lebale Christmas program su ha ugo homyeng muli modi baro ni go chi do pa gi program pili review mu ugo Tuesday here for ga Tuesday here bad die gi no ki hu sede da do mu Tuesday here pastor Nino ke penyo fa die se ka za su do mu han here the se ke hu chi le li ro pete ge zidi carol vodio ba ho sala hauri leba je mu carol nu pete ri chi le gi vi me ke pe kolas je thetsa die no vodio cathedral viewpoint nu sede do so sie PHG junction nu vodio so sie old MLA junction nu mu gezike junction idi thetsa dia ha go hanu voja puchu do carol chidi mu so siu khodi ABCC compound nu pothela chu do hosala puti ha leba di 24 nye te sie ke hunuri mu carol nri ke pe ko presaje ugo tije haunuri server ga jam hidi tije ka saunu desktop calendar yobo separ do ba sala su ha work as a sunday nguli do mo ugo calendar su hali ro cost price to nu se je so do mo ki hu pri su leba di sunday ni work calendar su ha pileje calendar nu ugo ki hu photographer ba do mo su je di ki hu program gori features so do so sie pocket calendar ha hala parwa de mo ni ko pakajiki ashers ko jinunu pili review ha hali ro me thyo mu petela ho mu ki hu 2025 tiji ka saunu ugo ki TCM har mu program ko pete ba ho sala pakajiki su ha pili je pete gori pesi ho